Kaying besar Meghalaya High Court Dangshen Kalapun yang hukum Basipor. Kababtha ya kesurkar jela bakam de ban pendu ya kilat jing mentoy badihok banyo de kibriu ki bampat don yau adharkat ne kakat. Kala hukum bak sarkar bakade ban pediangi ki wepat ki kot pen itu lane ka identification document habakan tho baka jing bom don yau adhar number lane kakat kam de ban pendu banyo ya jing mentoy nak skim nak ki sarkar pedang bat nak sekolah jela hukum cu. Ka hukum kala penmi haba bisa de ka public interest litigation lani ka PAL palamudui da we unong trai mon sungba ung granat am sangma uba tencu persya ya ka cing pentip balai puitrik urisau arca apply jong ka sarkar jela ka babatha baki khna ki bakwa banyo ya ka cing mentoy banyo biang ya ki pisa bale lani ka fees compensation ya ka post matric scholarship jong ki ST lani ki SC ka free studentship kata ka pamut ka scheme lani ka cingirap pisa syaki samla pule ka cela ki bompat yo ya kanu ka scholarship baki hapan don yau adharkan kayeng besar kasngo baka adhar ak kam syamla pendu ya ka hok jong kinu ki breu bakin yo cimontoy lada kim don yau adhar number kalau ongru baka kendon saban jong ka adhar ak ka airu ya ki wepat kilat ban penitu ya ki breu ki bompat don yau adhar number namar kata hakabai de berkecing penpena balai puitrik urisau araja apply kum ka hukum Basipor ngibata ya ka sekar cela bakadon ya ka hok bapura ban pan ya ka adhar number ne adhar card naki breu ban kloy ka cing itu henrai lada kinu ki breu kimla ban ai ne kim don yau adhar card ne number lada kim kwa ban le adhar namar kata kayeng besar kalau ong bakacing bamla bandon yau adhar card lani ka card kan day setia ka cing pendu ya ki skim ya kane ka PAL en sa syong ban besar biang haka khat altrik unai lar anja opsan haden baka yeng besar kala syong perkhat bha ya kane ka kam kentup ya ka adhar ak rule ki hukum jong ka Supreme Court harangkat bat kiwe